Case A claim bang tumaphan ahok hialam nongno ki job puthak defamation case pithu po pusi case A song pen ningje. Prabjin pen hojai Karbi Bhawan ke patang sirak Japan hadaga Karbi kachuningri. Manja Senior Secondary School along Freshers Meet Day ki bipon. Karbi Anglong live ada babirta long peneli sami beauty bepi pinie birtang ton pen arjuponik tha. Pai pani phai thongke pani ada por phai kresia por pen case A claim bang tum chingrum si phirang kya mai ingni pondo. Phirang kya mai long jasimet case A claim bang rakesh terang na pen pol terang tum phan kidam ta por Sri Mangala kulat ahem phu asopo Nishan Jain sai lang nu ka chukhlem along kinep dun pen pen ahok hialam pen lam hoi ki pabon pen non puthot dipu judicial court along pen case ke hai pon thua puthak phirang kya mai ingni pondo. Phirang kya mai long lam the ki pachini pon ke dam tang suri hinira inkora ki thomaning kan arkoi chikloni phai ke parni Sri Mangala kulat asopo Nishan Jain odlang no kachokle mahut Karbilo charlia song klembang rakesh terang la pen pol terang tum kinep dun pu pen jo ki ther ke hap honey trapping la pen tangka ke hangpu ahok hia case pabonsi hem kang sam bengdo laso case ningkan sirachi tema por an dipu judicial court along kangsai pedobomsi kidam tang pai pani phai ner ke parni an case A claim bang rakesh terang pen pol terang toma phan thang ke chok che avail pen ahok hialam pen si lam hoi ki pa bon pu klardak pen kor tum clean siralo pipa jersey alang ni toma phan labang solam hoi pen pe jok lo kidam tang por case A claim bang hinia tum aphan ahok hialam pen nong nu ki jola pen ki pa thera ka puthak dipurong sopia hi thialong ke do Sri Mangala kular hem photoma phan puthot sodak pen ka che songa sai ke deng ponja phan chisik ponlo pusiningje case A toma phan kelang plot lapen ahok hialam pen lam hoi ki pa bon thapalong ke kewang jilangani anta chedon dun dekhe atheyang tan pen kewang ki be ke chetum methang Karbi Anglong rialong aning hangaling ki claim ke dam ke chekroi dun dekhe jasimet Sri Mangala kular hem phu asopo Nishan Jain tangka maha akhya da do upen me hengno sai ki claim rada ham thanglong ka hijim me asai ki claim ke case A song pen ke chekroi dun dekhe Lancho takali 6 schedule long rialong aron avi pin pen longli phelang ka chin nam na pen aning hangaling ke claim ke case A pen chidun thekhi pusi ninje Lasi Karbi Thomas Council ke chari pon CM Dr. Tuliram long hang pen tame Prabjin pen Sri Mangala kulat trading license la pen kinam tang longli antame longlia pata ing than ponang ji putang ninje thu hala suhut nili tumko ani kisung ke boy ke phonai ani ni tum pholablo laso phi nili tum ko ani kisung nili tum phan alang tum police nang ke toy nili tum letrin lok nili tum meke jang nang ko ne chiklo ancholong le sese nili tum exam toklong le sese nili tum hem alang tum police nang ke toy ke ther ke hap nili tum phan ko ani nili tum exam toklong le sese la pen ke nili tum phan hak le theklong da alang tum ke nang ablam ji po anan nili tum terrorist kali kopi ne militancy organization pinin tum bachara bawe ne tum mangai Karbi lo charlia song 1959 Karbi lo charlia song ma thek pen ko ani che song bang wang bom lo la pen dak nili tum ke do an leaders tum tame ani sivet phan tame nil tum Karbi khai phasin tum che song pilo nil tum ke chok che ave potsi pini arni ke law and order matela judiciary Indian democracy ateng polotela judiciary pen angsonge aviloma ponili mathatam lasi bang judiciary ateng dak court ateng pensinil tum judgment nang pilo halaso nil tum nang pakoi ta penanga namuni tum da kaningje dolo nil tum ko mane nisanjen long si koror isi tangka demanded nani nil tum lak poke bande ko ha nil tum phan nang karbok tab do sita labangke ahok pe dalam kali halaso pen nil tum press meet tai ni ne nil tum insam jen pensin nil tum law and order aron ateng pensin nil tum kedam nil tum ningkan isirachi tim nil tum case tami tum chedan lo aron ateng sin nil tum dam laso ateng si bang judiciary tum nil tum phan innocent lo nil tum phan kelang nil tum not guilty alang tum bang ke isi conspiracy claim lo nil tum phan thang ba be false allegation nang pabon tap nil tum chichini ni alam nil tum phan honey trapping ko nang pabon tap poisa demand nil tum phan ke ther ke hab do pusinil tum phan aron re penil tum phan alang tum case nang kipi kita agos
8 ni 2024 bang judiciary panel tum judgment nang pilo judgment copy ta lahen lo la bang ni tum certified copy lo la court pen nang ki pi la so tengke nil tum phane innocent nil tum not dage not guilty la si dak bang ke nil tum le kerem kali alang tum case nang pilo nil tum pha sita aron ateng nil tum claim lo alang tum si case kerem lo case kerem pen la si non bang ke nil tum council ke hai CM Dr. Tuliram Rohang Phan Taminitum memorandum Taminitum PG memorandum nitum pipo trading license tame alang tum ing thandang po lapen alang tum da Karbi Anglong 6 schedule area longle ronre pen kenam do kada kadu be Karbi Anglong ra chichini la highway tame alang tum han longle patta tame cancel lap nang po ili tumba dak Karbi Anglong arata thenglong pong lo dak kado wi dak dipu bazar do ton ta kan bang si bazar ithige bang la plan ke Srimongo akulat ke lake asabet tame la so phida bang ke lake tuning bang si lake nam der lo tuning bang si nam der lo la tuning bang si laga tuning bang nam der lo non bang ke hem bang tui adokan na bang non ke il tung ke lang don ne lo lage soluda ne lo tui thupik lo sining le rayan lo la si ilonga bang ke nil tum arjudu thulong lo nil tum birtayan po la bang ke mondol office long damo de lage kachini long kila birtai long bang prabuji la si long bang ke non sidla bari pu long lang non he recently tuning bang ke lage kon ben trikrol ne lan something so anamen si long le bang nam thulu la si la hai long le ki khang na bang ke lage aka prek bang ke litum khang nun bang melu i phui phi sapi sabrai pai ata tunge bla hai bang ke i li dak det long die kopi maga kichok chiga tunge nang chin de la si tum kar bilo chale asong men ke lahai bang ke non tribal tum long leke nam nam ke tum kai kita non pini leke pukali pini leke puli awe ben tahu nang chi song bom bang bom lo tum long le bang ke tum non tribal bang ke pitek te puke kan manduta kar bang lo sulang dua rata anda chim lo la sini tum koi tek te News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong district pen ang tan ki do Karbi tum tami joy ke joywan nang ji la pen Karbi akhe pu kachi pulong thekta do nang ji po tengsi kapre kalong rialong tami Karbi bhawan kim rang dam dong lasom si Karbi Anglong pen kachi te bok het hojai district along tami hojai hithialong Karbi bhawan kim rang dam do la so hut kimang humi mi alam ke kidam tang sur hinira ing ko yaning kan hala so hut ki khi IMP Horen Singh be kachi tong do na thengno Karbi Anglong Thomas Council la CM Dr. Tuliram Rong hangre deng pensi long e somdamlo la so putha hojai district along ki do Karbi atum phirangkia pha nangke thandu na tengke surihini ra ingko yaning kan CM Dr. Tuliram Rong hangpen long e somdet pen kikim kirang asai tami pangcheng pon phirlo sita kimang humimi alam ke nonan ke ningkan pi kipleng thupo sita ahem ki kimabang ke patang te derlo la si Karbi bhawan ki kim patang serak nangji pusi hojai Karbi atum chuningri phirangke tuma thing nolang utum nang kaning jidun ke hojai Karbi bhawan jongsi patang dera sonte Karbi arat lukchali osomar penchenglok hojai long se ka chilanga phan anparta kapre ka sai phan kewang tum tame joy ke warsai long je podu sitaning kan pi pleng dera phita ki kim kirang ki patang te rene thangna na warsai ta long le detlo halpu hojai long amat Karbi bhawan aphi ki parjak dimasa bhawan ke tang etsi bangke ki do thuta alon ki do sokali puta hojai Karbi atum nang pachini dun thu hojai Karbi bhawan ki kema hem lage hojai hithia chitim chidalong si dolo atowar piar yalong masi kim rang tibok het hojai Han Hospital Rabindranath Tagore University laan chotakali hojai Don Bosco School pen chikoi not khangjang lo hojai Karbi bhawan ketang te langa hem bang lo lasi pinina litu panang chop habang ke mana laso hem kopi potong na anda tangke dane lasi ni litum Karbi Anglong ka chari pon CM sar Dr. Tuliram Rong hang phan mane chuning rilo je laso hem phlabjin pen nang patang pisi e dak hujai ta mane ni litum la hujai Karbi o somar dele ka charli ge do gali la pen dak hospital da do ke so ka chelang da ni litum hujai Karbi tum dele ke so ka chelang ali lasi hailuing wing pen nang ka charli ge do tum la pen ko ke so na chelang do na tum jong si tang de lo pulong te la dak boha aphan joy kepo lasi Tuliram sar Tuliram Rong hang phan chuning ri ke la helo phlabjin pen la so hem nang ka tang pi pha hojai bhawana longlia committee bangphu monison rong pharpen nangi thandu na tengke laso bhawan ki kim kirang je phan kadu kawe sikakuti isi panonglo
lapen tung preng along kidu rong hang sang pu pen si ki kim kirang sai chipari deng ponlo puthan pong la so sai ki kim ki cheng si aning kan aklong mate foundation an claim pen in ton koklo la so phini le tum cm pen chenglo contractor phan chingki je thandam si angsong ki cheng siang deng dhalai lo la so phi ing ton kokamat pining an ningkan hini pleng data claim thu thedatlo la si puthot ki pa claim thu serak pen hojai karbi bhawan ke patang jia phan alang ni tum pen chuningri la so hem ki kim kirang ke patang ki pa prap jia phan ni tum aphong cm along tami chingki je thandam lo cm pen ki kim patang serak nang kusi lam the nang pidumo sita non puta sai ki othu thidera joini si nang le tum phirang ke phan nang chu hang nang koklo puta alang ni tum ningje là gì anh can tin ta bắt tay ni bắt tay thom ni tum dam lo chu het hop ta rui thom da dam lo ni tum ni li si khut alang li sat ben lo ta bi dam long lo sar bi pot si patang de den ma thema hodak rod lo huita nang li ge lang nam de mai mane ni tum ga ni wang si rui tin si ge dam hodak rod an dam mot chu thai lo ama cha lang li sar ba nang de chak dun ne lam chak he je to ni li la contractor tum ben chingki po are ki kim phang cheng hona bo jalo lang li sar nang pudun loma didi amat contractor tum long dam thulu ni tum hop tai roi phi amat hodak na dam thulu ha sar nang bifta te ge pu la contractor tum bang pulu he sar nang bifta ti news report Karbi Anglong live Akas Hyundai Birla Dipolong penang lituma phan offer mati birta kemi nangkewan pidu. Nangli offer kilong ponji laki extra venue news pen kedang lok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningkaning ko ke chok ningkarong pen scratch and win offer sita make pathu padu ponji. Bangso offer along nangli kilong ponji news extra I20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong la pen kachini pa meji phan la screen along ka paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon pai ni phai thong ke pani manja long kido manja senior secondary school along ingdeng christian gap freshers meet paman pondo Manja Senior Secondary School along aningkan wangta akimi mate ingdeng Christia tumaphan kachipa chini lapen kachingru ma jaimek dengpon bom lason si pineng le thota jaimek dengpon lo labangso kitalon along principal P Hang Sing Pen bangso freshers mid along chitong dun along principal P Hang Sing Pen ki than pon ke pini lu ki charli also mar hendo pinak nang ki japon jia tumlo ki charli pen si ason son chini longji lapen leader nang manji Arni siang bong khonta inkora prido lasong bong pen khonta kep an le charli anta ki charli along katikuk asap sota aviji pusi alang lipen ningje pon dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live Khironi police station ke parlo angkang along patumi paipa ni phai thong ke parni inut siwam boro ki thita barpum kilong pusi birta kilong tengke Khironi mach gaung arong mekar karitang siwam boro pu artaning kan inkoraisi inurari so patumi por phai kep malom Khironi daily bazar along scooty pen penanso banghini o kachunam damahut komani siwam boro phan mobile along nang kolu Bangso mobile call kilong pen apiso phan dak du koknon ne parai dam raila non bang thu phit popu apiso phan che than lo apiso bang in hong bom ta wang pi pedera jok hem che dam si han an tun pi thai phian ta wang vedat lo batai phone kolo mon sitami phone deng pi pedat lo labang so phi hin he najir potuma phan birta en thai ta baduda theglong le pojo kiri arting trophy Khironi public school adunga mate kupili aroyare along scooty okok thekdam long lo labangso phi scooty adungare ridam si long lok lo labangso phi Khironi model hospital along ke por phai trogra chitim malom si ledam lo labangso kisung kuson si kimanoma non police atum ritali bom lo kari tangar tum Khironi police atum chipari deng ponsi pedabadap si postmortem aphan dipu medical college hospital an ponlo pusi than pon আমি
মাকে যেতিয়া ফোন কৰি ক'লে মানে এনেকৈ হৈছে বুলি মোৰ ল'ৰাটো আগতে ওলাই গ'ল মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল ফানক্ৰি তেৰম সি আগতে ওলাই গ'ল মা এনেকৈ মই বিচাৰি যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল তাৰপিছত তাৰ মামীক সিহঁতৰ লগত একেলগে গ'ল এই ল'ৰাটোৰ মা তাৰপিছত বোৱাৰীটো একেলগে সিহঁতে ওলাই যোৱাৰ পিছত ভণ্টিয়ে মোকো ফোন কৰিলে বাইদেউ আমিও যাওঁ নেকি ওলাওক আপুনি বুলি তে আমি ওলাই আহিলোঁ ময়ো তেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ ওলাই প্ৰথমতে আধা পাত ওৱাওঁতে আকৌ বোৱাৰীটোৱে আমাৰ ভাই বোৱাৰীটোৱে ফোন কৰিলে বাইদেউ আপোনালোকে আহি আছে যেতিয়া এই পাব্লিক স্কুলৰ ইফালে যাওঁ তে আমি পাব্লিক স্কুলৰ ফালে ইফালে গৈ থাকোঁতে আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলোঁ পাব্লিক স্কুল পাৰ হ'লোঁ তাৰপিছত আকৌ ফোন কৰিলোঁ কি পাব্লিক স্কুলৰ কোনফালে যাব লাগে তেতিয়া কৈছে নহয় ফানক্ৰিক ফোন কৰক মোৰ ল'ৰাটোক কৈছে ফানক্ৰিক ফোন কৰক মানে সিহে এম্বুলেঞ্চ মাতিবলৈ কৈছে সিয়ে জানিব তেতিয়া গৈ দেখিলোঁ স্কুটিটো মানে ৰাস্তাৰ কাষতে আছে ৰঙা স্কুটি শিৱমে ব্যৱহাৰ কৰা স্কুটি তাৰপিছত তললৈ মানে আমি তললৈ নামিব নাপালোঁৱে মোৰ ভাইটিহঁতে ডাঙৰকৈ লৈ আহিলে ইমানেই দেখিলোঁ আৰু কেতিয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈছিল ল'ৰাটো 10টামান বজাৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ আছিল মানে মাংস কিনিবলৈ গৈছিলে গিৰেগুৰিলৈকে গৈছিলে পতি পত্নী দুজনে গৈছিল 10টামান বজাত তাৰপিছত ঘৈণীয়েকক কি বজাৰতে এৰি ক'ৰবাত গৈছিল নেকি বজাৰতে এৰি মানে তাইক ক'লে ইয়াতে ৰক্ষা অলপ সময় মই লগৰ এটাই মাতি আছে তাত গৈ আহোঁ সিপাৰত গৈ আহোঁ বুলি কৈছিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই নাই মোবাইলৰ চুইচ অফ কোনো কানেকশ্যনে নহয় Kironi pen Mohanteron, Karbi Anglong live. Pinya birta kala ponsi kang ton poniglo, Kardong.